الرحيم. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالقرآن، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan sing kami, Alhamdulillah, yan naisap kita niyo karihilan waktu sin Allah supaya in kita niyo makapasampay sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala pa kain na abutan sin suara sin kami rendi haun na binaybayan long ta amoy in mabut in programa sin kami ini maun kaniyo na murah-murahan yan kamulong tayo maalok kamo waktu ini insyaAllah supaya inyan to makapagsaw-saw kita niyo sin sarayo-rayo amal sarayo-rayo nikmat ng Allah subhanahu wa ta'ala amo na in pagpatumtum piatumtum antara sin kita niyo dari niya waktu ini dari guru na to mulia amoy in dimhil kato taniyo pengajian serta magpatumtum sin pakaradyaan sa halka-halka sa rayaw-rayaw kato taniyo amoy in tiap-tiap ang kapitulong ta suway na sadya in Muslim amoy in tumawag maun palugal mulia palugal sutsi amo na in masjid sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na lang ta in kalabyahan sin adlaw Jumaat insyaallah amo in hiril kato taniyo siguro na to kalasahan din ako magpalukay itukbal ko in guru na to Sheikh Haider Buddin فليتفضل سيادته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kamaasan ng mukalasahan, mga palangguan na araw na sin Allah subhanahu wa ta'ala, yari na isab kita ni urihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu amuin makapasampay maniuktiyo ilmu kehatihan iban makapatumtum hari ini in iabutan sin panghati demikian hakagaus-gausan indum ini bangmayan papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala in paglingkod-lingkod sin kita ni karena mamusuhi sin sumping sin surga tinya ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala misan penkaunan in kamu kailu biadin penkaru atas biak mengaji mengajar maniutiu ha imaaluk TV bangmayan hatinya karungdungan in unu-unu ini kapasampai sin kaburuhan sin kita niwa tiap-tiap dum demikian in dum ini mulia katu taniu ha aun maka sin kita niu maniu tiu pengajian insyaallah subhanahu wa ta'ala dan hamanga mapusuk sin kita niu harum ini insyaallah in parakala kalabbihan sin adlaw Jumaat unin adlaw Jumaat iban unu naman in kalabbihan niya iban si unin mapatuti hinangun sin kita niu adlaw Jumaat insyaallah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala piapan jarihan niya kita niu adlaw bulan iban sin patahunan in mga ini di ira magligot-ligot atau akan timatay-tay in pangumulan sin kita niyo sambil patumugtub haunu kialukis sin Allah subhanahu wa ta'ala in ajal
hakatan bulan aun piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala katu tani mulia lagi maha barakat iwan doble in pahala dengan Allah subhanahu wa ta'ala ganda mengganda in hitutuk balkatu tani sin Allah subhanahu wa ta'ala wang kita ni makainang ibadat dun bulan yaw abu na bulan Ramadan amin pagyanon sin mas bulan putih karena maputi in pangatayan sin mga muslimin nagtatagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala sawasa hialop nila pa Allah subhanahu wa ta'ala sin bulan Ramadan. Demikian daing naman ha bulan Ramadan pakaiwanan bulan au nisabya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw mulia pakatan bangsa muslimin lagi in adlaw yaun amun giulal sin Nabi sallallahu alaihi wasallam adlaw pagkugkuyag sin mga muslimin bang mga kato haylaya long sin malayo hari raya ima na sin hari adlaw in raya pagkugkuyag long sin bahasa Arab yaumun sa'id adlaw isab demikian amin ini hatinya ini makuyag in mga tawruun yaumun Eid atau yaumul Eid amin adlaw hatinya pagkugkuyag magbalik siya tiap-tiap tahun ampay adlaw Jumat long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hariwayat ya Abi Hurairah khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul Jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in sarayaw na longnya adlaw amuin similak in matasuga way na rumayaw rin sin adlaw Jumat maita sabab long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam doon longnya haadlaw yan piapanjarin Adam alaihi salam demikian dan doon day sab haadlaw yan in piasud siya surga sin Allah subhanahu wa ta'ala iban demikian doon day sab haadlaw Jumat piagwa sin Allah ta'ala Adam hawaktu nagjatu pardusahan nila piagwa sin Allah ta'ala day halap si surga bukunin maksud haadlaw ang kaadlaw amin hang kaadlaw amurin adlaw Jumat yaun piasud piagwa nakatana labukun hati ni nagsabuk haadlaw Jumat in kapapanjari sin Allah ta'ala kan Adam ampa doon nagjatuin paghuyop sin ruhin pag initanya sin Allah ta'ala mga malaikat iban nagsambung long iban sin Adam di matung na sabin adlaw Jumat simuno piasud sin Allah ta'ala in Adam palam sin surga demikian nag kadto kari halam sin surga in Adam iban sin asawaniya Hawa alaihi salam iban sin uno pen kabuyanan nila halawang pag inumakan kasannangan iban sin sambil long sin hadith in amuin hati niya inasasat sila sin syaitan aparakala kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala hikmat piagwa sila sin Allah ta'ala ring halam sin surga haadlaw ra Jumat demikian nasabut hadith hariwayat duhain in siyabut sin Nabi sallallahu alaihi wasallam subpat dengan mga nasabut sin hadith in Adam piapanjari sin Allah ta'ala adlaw Jumat piasud surga adlaw Jumat piago adlaw Jumat ambuk hadith adlaw Jumat day sab Jumatun adlaw kiamat long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abi Hurairah ibn sin Hudzaifah ibn al-Yaman long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalla Allah 'anil jum'ati man kana qablana 'anil jum'ati man kana qablana long sin Allah subhanahu wa ta'ala
liyaong sin Allah subhanahu wa ta'ala umat na kauna ringkatu taniw. Hatungod sin para kala sinadlaw Jumaat. Wala siyuku sin Allah ta'ala kanilang adlaw Jumaat. Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam fakana lil Yahudi yawm as-sabt. Laung niya bunal-bunal turin suku sin mga Yahud. Amin Diyos long simbasa ang galis, amin Bani Israel, Israelite long simbasa ang galis amin yan, ha Jerusalem pagyan. Amin kaapo-apuan nila nakaunayat to, siyuko sin Allah Ta'ala kanila, in adlaw sabto pagtag-ipunan nila. Adlaw sabto pagtag-ipunan nila, adlaw mulya kanila adlaw sabto. Nakabin pa yan sambil pabihaon aun deng ha mga akida sin Christian in Seventh-day Adventist. Amin mga Sabadista pag yan. At niya, amin mga adlaw sabto in pag-iibadat nila. In yan, nakapin deng ha mga akida sin Yahud. Malayang Christian sila. Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana lin nasara yawmul ahad. Damikian hawak tu isab. Sin Christian zaman sin Nabi Isa in siyuko kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw mulya kanila adlaw wahad. Adlaw wahad. Hangkan maino-ino kita. May tain adlaw sabtu iban sin ahad di katu haparinta sin Pilipin wayrong klaseng kabataan. Wayrong class Western education. Wayrong klaseng kabataan. Makuyag na kita, makuyag ning kaanakanda sabin adlaw sabtu iban sin ahad hali-hali wayrong class. Wayroon yan class ha Western education. Pasal in sabtu pangmulya hising Christian ha mga Yahud amin magtatag-ipon ha adlaw sabtu patuhan nila. Damik yan wayron class in adlaw ahad pasal sin pangmulya hiisab kanila sin parinta ha mga Christian labi-labin Katolik. Hakmo ikaw Muslim, haunin hakmo ha mga adlaw ini pagtag-ipon pa Allah Ta'ala sin lisagang putag duha tawakan limit mata suka pasluhul. Adlaw Jumaat. Aun dihil kay mo kauyayaan sin parinta in adlaw Jumaat law niya mulya huntay sabin mga muslimin wayron class karena preparation karena in adlaw Jumaat aun hihinangon sin mga muslim doon na ibadat dahil nga kabustak sin mata fajar sambil pa magsambahayang sambil pa puas fajar sambil magbasa ang Quran iban sin uno-uno pagkasunat-sunatan sambil preparation sin kita niyo pa ini lumangkat mata suga pa amin hati niya ini dumatungin waktu pagsasambayang sin ugtuso ka in khutbah Jumaat in sambahayang niya ubos to pa asar sambil pa waktu puas asar iba sin unupen mahal ka alam sin Jumaat aun dihil kay mo kauyayaan sin parinta may tasabto deban sin ahad yung merong class di kato nara in sambil pamarinta sin Indonesia Sabtu iban sin ahad wayron na sa class kita amin basag sinamin ini hati niya penetration sin Christianity damik yan ha mga hula Europe madto pa Amerika Sabtu ahad mulya yan kanila di ko kaingatan in mga hula Buddhist di ko kaingatan in mga hula nagsusumbakan Buddha dagan ha Thailand harap mari pa mga hulalan ng pa China, pa Mongolia, pa Japan, Taiwan, Hong Kong, imasin kewan hula, hindi ko pa mga India. Amini, di ko kaingatan bang uni sabin adlaw, amin mulya kanila, wayron isab class hay mga school nila. Di ka to sabtu ahad. In Jumat, para kansiyo. May ta in Jumat, di sabirila mga muslimin. Sin aun sa laggo para kala hihinangon sin muslimin hadlaw Jumaat pag-ibadat sa wala kaurihilan halga way kaurihilan halga sin parinta kamaning kaanakan na to bang malait pa sin lisag hambuk sumud palong sin class iban sin mga nag-office bang malait sin lisag hambuk magdupon sin DTR niya arakala mag-minus dahil nga, gadji niya, sab kulangin oras niya diyakahan, sin namin nag-office. In mga kabataan, di agon makasuod sin lisag hambuk class. Pasal sin
Labi-labi in elementary and high school. Labi-labi rin sa college bang kimog dan in class only sa gambu. Di kawin exemption. Wayron exemption kaniya. Sablong niya adlaw Jumat kimog dan taha class. Long mo sir. Aun khutbah biya ini nakahawa sambil pasambayan. Law niya. Di kulong niya alaw di mga biyan reason. Sablong yung Jumat sud siya rin pag-class. In hak si mga muslimin. Haun. In hak si mga muslimin. May time pagmadrasa sing kita niyo kimug dan hasab tuiwan sinahad. Pasal nag-grab kita sin opportunity. Sapad pa din kaanakan sin kita niyo. Amoin magbuang saraw hadlaw sabto iwan sinahad napikir sin ulama. Sabto iwan sinahad. Hinangunta siya hipagklas hamadrasa. Hinangunta siya hipagklas hamadrasa. Amo na hipaghindo sin mga kauruan sin kita niyo kamadrasahan. Matarang di halom sin Pilipin Sabtu Ahad doon na paglimit-limitun in class, in subject kailu. Dahil halisag pitutunga atau kan lisag walu magtagna palisahang putag dua. Atau 11:30. Ubos siya tumagtag na magbalik lisag amok pamahapon. In Sabtu rewan sin Ahad. Dua adlaw rin pagklas mo sin aga mahipaghindu pa mga kabataan. 5 adlaw inhaparinta. Masya Allah. 5 adlaw inhaparinta inhipaghindu sin kita niyo hakamadrasahan. Ang waktu sambil college sin madrasayan kuliah Sabtu rin sinahad mag-agaw pingkakuruhan maghindu ang biyad din mayroon pa mga inihati niya mga ini rooms. Ang waktu maghambuk in kuliah mustawa awal sing kuliah sa amil madto pa mustawa rabi sing kuliah maghambuk sa mayroon kuan sab sin mayroon hati na venue ubos yawning kaing thanaw yawning kaywanan hasab to rin sinahat pasal bang law ni hinangunta in pagklas si madrasa rin nga isnin sambil pa Jumat atau isnin pahamis atau kawon rin nga Sabtu pahamis law niya wayroon mangadji ka tulisak isnin sala sa araw yung sinhamis. Why? Kita ku isab aun mga nagpatindog madrasa, aun day sab nagpangadji day nga isnin sambil pahamis. Aun. Sabab buko ning kataan sin kabataan iban sin mga ini kamaasan sambil buko ning kataan sila yan. Dahin doon sadya focus ha isnin pahamis in pag-iskul arakal aun mga bata nakatalus na aun mga bata o na nag-school. Mayroon madrasa sa inday nga istin pahamis. Unay hinang si mga kabataan. Nakailuin mag-usaha palaud na, in magbadya na, in manglag usaha palawm sin tabo na, in mawaya mga di na mayroon pagpangadyan. Day nga istin pahamis. Sa mayroon maghindo. Damit yan, pagkaguruhan isab sin kita niyan, pisab kailo naghihindo mas high school bihan. Imisan siya guru naghihindo siya high school. Sabab na aun paghinduan niya Western education. Bang sabtuhan naghindu sa madrasa, sab guru mastal siya. Habiya ini kahalan unin hak sin muslimin ha adlaw Jumat. May tadi hirir sin parinta. Mayroon ni sa mahinangta. Sabab na bukun katuin hula misan katuin tagda po bukun kita nagparinta. Di kaudilan hak. Di dilan hak in muslimin lang in tao Mindanao in muslimin ha Mindanao bang Mindanao sa pantun ni hirin adlaw Jumat ay class nila sabsin pag ibadat nila ipagkuan nila katan ataw in muslimin ha Philippines exempted ha adlaw Jumat way class wayron yan pa rin tabet way malingkan mulia ini nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in suko sin mga Yahud pagtag-ipon nila patuhan nila adlaw Sabtu. Adlaw Ahad suko sin mga Christian. In adlaw Jumat mulia long sin Rasulullah suko sin mga Muslimin. Suko na to. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'a Allah bina. Fahadana Allah liyawmil Jum'ah faja'ala al-Jum'ata was-Sabt wal-Ahad. Wa kadzalika hum tab'un lana yawmal qiyamah. Nahnul akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yawmal qiyamah wal muqdi lahum qabla al khalaiq.
Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil longnya piaratung nakatu sin Allah subhanahu wa ta'ala atinya piaratung na sin Allah subhanahu wa ta'ala in ummat ini ampa hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala in ummat ini siuku kanilan adlaw mulia amin adlaw Jumaat sambil nagjatuh hatinya nahinang na adlaw Jumaat Sabtu Ahad in pagtatag-ipon sin ahlul kitab in pagyan ahlul kitab amin Christian iwan sin Yahud in sila ini ahlul kitab damit yan in kita niyo aun di sab kitab na turing Allah subhanahu wa ta'ala aun ng Quran in Jumaat katutan yung muslimin in Sabtu ha Christian iwan sin in Sabtu ha mga Yahud in Ahad ha mga Christian. Nalaw si Nabi sallallahu alaihi wasallam in Sabtu iban sinahad hati ni mga nagtatag-ipon pa Tuhan nila ha Sabtu iban sinahad in silan agad ka tuhadlong kiamat. Agad sila yan ka tuhadlong kiamat hukumun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita niyo na nainilongin ummat kahinapusan daing hadunya ini sabab wailun na sumuno Nabi Rasul magda ummat hahuling zaman gumu waina Rasulullah inlas in ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini magbuhi kaniya in magbubo magpakusog sin pag-iman sin mga ummat ini amurakumanin ulama niya ampen ummat na kauna kumu in pagtauhid nila pa Allah ta'ala sin pag-iman nila parahan sin Allah ta'ala Nabi bangyat tunay sabdi na sab kahagaram nila Nabi yon parahan na sab sin Allah ta'ala Nabi ibang Rasul pa sehingga kumusog sa dyan pagtauhid magbalik pa Allah ta'ala magtawat yung mga umat sambil piaratung na sin Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam ipagjukup sin haloblak sin hambuk building niya law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in sapantun long niya sin mga kanabihan biaklong niya kaari sa pantun hambuk building malingkat in kahinang uslilingun na yung singkatan mahadjana ingkatan sin limiling maun malingkat pakarulongin building ini malingkat in kapinta malingkat ini hati ni kapatindog kanya sin engineer niya sa pantun niya sa laun singkatan manusia makaliling sin building yaun amin hambuk halublak siya. Kulang siya bang lang niya sabin building ini kiasuk sukan hambuk halublak majukup na tud siya. Malingkat na siya long niya. Nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inhi kajukup dalong niya sin building yan amin hambuk halublak yato aku. Aku na inilongin hambuk halublak sa pantun biya sin building yaun piatindog. Aku na inilongin hipagjukup. Hasupaya mapuno na in amin piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala daing hazaman sin Adam alaihi salam sumuno kanabihan kataan aku na inilongin hipagpuno sin building niya hambuk halublaks amu na inilong niya in piaratung sin Allah subhanahu wa ta'ala Quran hal palimaku karena saplagin dakwa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pakatiling kal sin dunya nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in Christian iban sin Yahud atau in Yahud iban sin Christian akan silan katulong ni hukumun kita niyo sin Allah ta'ala hadlong kiamat kita niyo na ini in kahinapusan umat hababaw sin gumi ini damikian kita niyo raisab in panagnaan hukumun sin Allah subhanahu wa ta'ala hakatan mahadjana hakatan manusia pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in kahinapusan umat amunin umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in panagnan isab tanyahum sin Allah ta'ala ayurahun ayuputun alupun amunin umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ang papasaksyon ha mga umat na kauna kata in Rasul sallallahu alaihi wasallam daing ha mga sumaksi hakatan kanabihan na kauna rin kaniya Rasul sallallahu alaihi wasallam maghukum habi ini magsumaksi adlaw Jumaat miyulya sin Allah subhanahu wa ta'ala
Longsin Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Ibn Abbas. Bang mau mukalabbihan sin adlaw Jumat longsin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna hadzal yawm 'id ja'alahu Allah lil muslimin faman jaa'a ila al jum'ati falyaghtasil. Longsin Nabi sallallahu alaihi wasallam bunal-bunal tudlaw in adlaw Jumat yan atau in adlaw yan amin adlaw Jumat in siya yan 'id. Hati niya makatu haylaya. Hinang yan sin Allah subhanahu wa ta'ala pagkugkuyag haylaya sin mga muslimin. Na bang dumato inadlaw Jumat subay mahipos inkatan muslimin. Subay mangayos-ngayos inkatan muslimin. Subay mamaygo inkatan muslimin. Subay magpahamot-hamot inkatan muslimin karena adlaw pagkugkuyag iban adlaw haylaya. Adlaw haylaya sin mga muslimin mapuas sin dua haylaya kalagguan. Inadlaw Jumat itong siya haylaya long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hisiyusyurin kanyo. In madtu pa adlaw Jumat yon karna sumambahayang subay siya long niya maghipos maghapoy-hapoy long sin basa. Subay siya long niya mamaygo. Long sin ulama may subay mamaygo in muslimin. Hazaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hangkan nasabot niya subay mamaygo. Sabab aun ding ha mga addat sin bangsa Arab maliso magpaygo. Aun ding ha mga addat sin bangsa Arab maliso sila magpaygo. Bang bukun dayan tawiya dakuman yaun ibu tawiya. Amoy nakasusok siya pa limbang niya sindum amurat tuin pagpaygo nila. Atawin adlaw damit yan amurat tuin pagpaygo nila. Sabab bukun mahal ka kanila subay sila mahamut bukun mahal ka kanila subay si hati niya biya sinamin adat sin kita ni. Di bang man siya bukun da halong junub dakula in mga hat lumi habaran yan iban sin mga musing maka dan ailan. Naing kaibanan in usaha kabuhianan magsangkul magtanong. Na malumi in lupa habaran misani sa bukun na najis hikarwa niya mabahu imbaran hulas. Habukun ni sablong tahadas dakula sa bukun dat tumalga kanila. Aun waktu biasin labay lima bay kanu bulan yaun sin dito kami hahula mulia hapaghajian makasuk kau pa mga tao subhanallah hasapan bihana pagsambahayangan agun kau rik makanapas amin mga adat nila bukun ba mahal ga kanilen subay sadya magpaigo daran adlaw-adlaw bukun biasin kita dahil nga mga adat na hinangsin kita niyo bangsa na to. Amin subay ko malisin, subay ko. Sab amoy nindakan sinaka Islam. Subayin Muslim malisin, subayin Muslim mahamot. In Rasul sallallahu alaihi wasallam misan pa'y sabing kaunan niya bangsa Arab. Sa in Rasul sallallahu alaihi wasallam siya sabot sin Nabi sallallahu ta'ala in siyayan wa khuluquhul Quran. In adat Quran bang auning siyabot sin Allah Ta'ala Quran hatungod sin adat sin Nabi iban sin kalisinan iban sin pamissara hanunot iban sin katan amuning kakitan mo pangadatan sin Nabi bang siyabot sin Quran in siya yan biya ini malunok in pangatayan amunayan in kakitan mo Rasulullah bang siyabot sin Quran in Rasulullah yan malis sin siya bin amunayan in kakitan mo Rasulullah sin asawa niya Longsin Allah Ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Iman lang ya Muhammad lanu ilong niya in tamungun mo karena umalub kau patuhan mo. In Rasul sallallahu alaihi wasallam kakitaan mo longsin bahasa ang garis neat and clean. Neat and clean. Artinya malisin siya. Iban marayaw siya magtamong. Magtup hapag tamong niya iban sin kalisinan niya.
Ibanin Rasul sallallahu alaihi wasallam siabut niya long niya mal ini piasub long niya kaku sin Allah subhanahu wa ta'ala atas tu parakala. Piasub kaku long niya sin Allah ta'ala ruun kani hapag-aga maniyo atas tu parakala. Hubbiba ilayya min dunyakum dahil hapakarajaan niyo tulong. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam piasub kaku sin Allah subhanahu wa ta'ala hapakarajaan sin pagdunya niyo tu parakala. Long sin Nabi sa panagnan niya pagdunya in pag-in babae. Piasub long niya kaku sin Allah ta'ala rin hapagdunya niyo an-nisa in babae. Sabab manusia siya aun syahwat niya. Hikaruan niya habukun na syahwatin pag-asawa sin Nabi sabing kamatauran asawa sin Nabi mga malaas na kailo dahil pagkamanusia sin manusia in magtabang. Piyagtabang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pag-asawa niya mga malaas na rin kaniya. In mga balu bituanan kailo. Tiyabang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam situation. Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa in babae. Hikarwani wa tib. Iban lang yasin paghamut-hamut in Rasul sallallahu alaihi wasallam masub siya maghamut-hamut sabab in bangsa Arab aun din ha mga bangsa Arab badu long simbasa amin mga tauhim ba malingkatin pagtamong bango kita unsa wail halka kanila sin maglumi-lumi siya iwan sin mabaho. Sabab amunetin kabiyaksahan na immune long simbasa. In Rasul sallallahu alaihi wasallam Arab sa bukun siya biyasin addat Arab in kalumuan iwan sin way halka sin amin hati niya pagtamong iwan sin paglisin. In Rasulullah bibi at sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iman hakarya salika papanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala pidi nin Nabi. Piara ni hahuling zaman amin model siya pakatan. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala hunnal tudlongnya. Ruun ha Rasul sallallahu alaihi wasallam amin matun kaniyo babandingun niyo in siya yaun lilingun nin siya yaun amu in suntuan sin kamu sarayaw-rayaw. Suntuan sarayaw-rayaw in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na in mga tao Madinah ha waktu kabisara sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sin hadith niya. Long sin Rasulullah faman jaa ila al-jum'ati falyaghtasil. Hisiyo-siyulong niya rin kanin dumatong madto pa Jumaat at tinasambayang. Subay siya mamayigo. Sabab aun din nga mga bangsa Arab ubus mag inisang kulbihan mabaho malumi din ha aming pag-usahan din ha tabu din ha uno pagtawag sin adhan hayya ala salat pagyan Allahu akbar sambil naut pa hayya ala salat hayya ala falah hisabulak ingkatan sinuni namin hati niya halima niya kabisiyan dumagan pa mag-ail dumagan pa pag-ibadat. Nakaminsan in mga sahabat kaibanan amin miyamagad habiya sin kabayan sin Rasulullah kalis sinan biatud nila pakaibanan sahabat subhanallah di mo karaigdaigan mag-angsu inamin biya laung ta aun mag-angsu ring hawaran bukun biya marayaw hamut niya biya di nakausuyan sinamin ini hulas sintau kailu yaun deng ha pagsangkulan pagtanuman mga hulma in kaywanan magdaragang ista in kaywanan hati niya nagiipat mga hayop naglalamu kay sin mga hayop di ko na kayngatan Allahu alam mahunit nabi asabutun in mga sahabat maglingi ina sadyayon pakanya amunin kayan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hisiyusulong niya in dumatong daing kaniyo pa sambahayang Jumat andu labi afdali mamayo siya falyagtasil. Laung sin ulama bang sumud in lamul fi'il imen siya falyagtasil na subay siya mamayo. Laung sin ulama wajib in mamayo in muslimin. Laung sin mga ulama hahal ini
falyaghtasil bang mo kitaw ning kawajiban saplag pagatan muslimin subay mamaygo hadlaw Jumat afdal yattoy sabhinangon. Afdal subayin muslim malissin mahamot siya sumud palam sin masjid. Sabuk kunin maksud hati niya in malissin nakaw iban sin mahamut dakaw bukun dakaw sa balam sin junub in subay kau mamaygo dumang dumatong hadlaw Jumat sin tatab mo maka jarila kau sumambayang misan kau bukun mamaygo magbalik atau mga hula mahagbot di kau makauling tubig bang biasin mga Bagyo Tagaytay di katwa Philippines in subay kau tug mamaygo sa hadlaw Jumat sin bukun dakaw sa mga halong junub atau wakan hati niya aw nagjato sin ikaw iban sin adlimbang mo halom kau junub atau wakan malumi in makamudarat in haggut hamalissin dakaw atau aw kakausan mo ipaglissin doang habukon na magbusog wala day sab kiyawaji ni subay tud si mamaygo Jumat atau hula mag tuin ais ding hatasin langit magprosen in hula di kauling ulinan tubig hikamudarat habaran sin muslimin inyattu bukunin maksud mawajib in parakala sa hatatab sin kita ni habaran na tu in subay siya lanuan labay paygo labay subay tud mamaygo in muslim falyaghtasil sin nabi sallallahu alaihi wasallam hadalam yattu hati ni in adlaw Jumat mulia pa Allah subhanahu wa ta'ala mulia pa Allah subhanahu wa ta'ala karena adlaw pagkugkuyak adlaw haylayas ya nalaw sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha adlaw Jumat in kalabbihan sin adlaw Jumat yan hariwayat ya Abi Hurairah law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inna fil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha muslimun qa'imun yusalli yas'alullaha khairan illa a'tahu Allah iyyah. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wairuun palong ya bunna law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tuud dun haad law Jumaat yan aun law niya waktu niya aun law niya saat niya amin wairuun pareng ha mga muslimin in tantu makasa'bukan niya nagsasambahayang siya timitindog pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta makapangayo siya sin uno-unong karayawan pa Allah ta'ala kasabuhan niya in waktu yan halaw sin adlaw Jumaat bang niya iangkatin 25 niya kasabuhan niya bang makatumatarget niya in saat yaun way pagduar way hindi hirihil kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala kabayan niya hati niya mga umat muslimin haadlaw Jumat hati katibukan sinadlaw Jumat aun hati renduun mahal ga tuud zaman mahal ga tuud waktu mahal ga tuud saat bang siya kasautan hirwa maka sujud kau 2 rakaat ang pamuhiyang katin 25 musin waktu yaun mustajabun sin Allah ta'ala doa Allahu akbar sikreto hakawayan sin kita niyo pila na rin mga manusia mabaya tu jungjung pa Allah subhanahu wa ta'ala dumua sin tungay kisuk iban sinaddo iban singkatan ayari siyabut sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in waktu maha barakat iban sin saat mulliyah tataymaun mustajab in dua sinambuk muslim yaun halom sin adlaw Jumaat yaun halom sin adlaw Jumaat yaun siyabut sin Nabi bang hawnu si adlaw Jumaat yaun nalong sin ulama haruah hadis na sabut sin Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 hadis na sabut sin Nabi harua tempat isab 2 saat isab kasabuhan siya inambuk hadis long sin Nabi Hurairah radhiyallahu anhu kan Nabi Musa bunal tudlonghi Abdullah bin Umar siyabut niya long niya nasabut long niya hi Abi Musa
yasubunihi Umar. Yasubunihi Abdullah bin Umar. Abdullah anak sin Umar radhiyallahu anhu. Law si Nabi Musa kan Abdullah, lawnya sami'ta abaka yuhaddithu an Rasulillah fi sya'ni sa'atil jum'ati syai'an. Law si Nabi Musa al-Ash'ari kan Abdullah bin Umar lang yabakas ka kaunakarungu kan amakmu hi Umar. Dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam hapakarajaan long ya sinamin saat pagyanun na adlaw Jumat yato banghaw mo siya kimugdan amin mustajabin dua na long sin Abdullah bin Umar lang ya naam bagas kulong niya riyong huun lang ya bagas kulong niya riyong giama sami'tuhu yaqulu aun lang ya nasabot niya kako na kaminsan long niya long sin ama haanak sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diumug kulongin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda lanya hiya ma baina an yajlis al-imamu ila an taqdi salat. Doon lang ihaamuin pagsakat sin imam pataas sin amin mimbar ubus magkhutba ubus lang yang magkhutba sambil makalingkod lang niya in imam amin khatib nagkhutba yan makalingkod lingkod panag amin haut sin dua khutba amu yan long niya in saat mumustajabun sin Allah Ta'ala dua sin tau sambil pamaubos matikmud in sambahayang Jumat. Allahu Akbar. Hati na amu hati ni sekreto rin nga mga saat mustajab bangkaw rumuarun pagyan sinimam wa anqulu ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ampas ya limingkud puspusanin doa. Puspusanin doa mo sambil patimindog siya magbalik sa maupin waktu. Sambil isab pa makanaog siya dahil hamimbar pa sumambahayang puspusain doa mo halom si sambahayang. Pagpuasin sambahayang yan bukun na sa sekreto waktu saat. Yani namuk hadith nasabot awin saat mustajab in saat yaum adlaw sin Jumat. Hikaron nilaw sin ulama nasabot isablongnya hambuk hadith in waktu yan in saat yan mahabarakat hadlaw Jumat puas asar. Wa huwa arjahul qawlain. Amoy nilawnya in labi rajih, labi bunnal lang makatu. Bunnal na in hambuk ito sa amin makusog. Siapa amin bunnal tuud amin hikarwa ini hati ni hawaktu puas asar. Hariwayat lang hin Nasai ahadithi Jabir bin Abdullah nasabut niya rin nga Rasul sallallahu alaihi wasallam lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam Yaumul Jum'ati 12 sa'ah la yujadu fiha 'abdun muslimun yas'alullaha syai'an illa atahu Allahu iyyah faltamisuha akhir sa'ati ba'da al-'asr. Lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam in adlaw Jumaat long niya hangpo tag 2 jam siya. Hangpo tag 2 jam siya. Wayroon palong niya hambuk deng mga Muslim. In makarua makaangkat liman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala kumugdan hasaat mahabarakat yaun bot malengkan hitukbal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lawagun mulong niya halong sinang putag 2 saat sinadlaw Jumaat laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dito kamulongnya lumawag hakahinapusan sin waktu asar. Dito lang hakahinapusan sin waktu asar. Hati ni ha puas sambahayang asar. Ha puas sambahayang asar 2 anakaw. Ha puas sambahayang asar 2 anakaw. Sabab wayroon na sambahayang sunnat puasin asar way. Way na sambahayang sunnat puas asar.
pianglangan sin Nabi magsembahyang sunnat puas asar. Buat malainkan in sambahyang tahiyatul masjid. Arakala nakasud ko sa masjid pagjujumatan, pagsasembahyang ang Jumat. Na magkabang kau makasud haganta simud sadya kau ubus dahil sa ko si mambahayang asar dito kaywanan mahalla, kaywanan masjid, nakasud ko pamasyon sa panton ni Masjid Jami' atau masjid pagsasembahyang ng Jumat, salam kau ha masjid yan. In makna sin tahiyya salam. Salam kau ha masjid yan sin 2 rakaat. Yaitu jiyari in magtahiyatul masjid misan papuas sembahyang asar na. Ampayanun mu ba'diyatan sin sembahyang asar wairun ba'diyatan sin sembahyang asar way. Pagyanun sin bahasa ba'diyatan. Qabliya aun. In before sembahyang waktu asar aun maka jari ampain puasnya way nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam faltamisuha akhir saati ba'da al-asr. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunilongnya lawahu inamin sekretu saat yaitu mustajab hakahinapusan langnya sin waktu asar. Amin nasabut sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nalong sin ulama amoy nilongnya amuin sa suuk-suuk na kabtangan pamaglawag sin sekreto sin saat mustajab hadlaw Jumat. Sabab kabtangan tuod sin Nabi sallallahu alaihi wasallam diaak niya kau hipalawag dito hakahinapusan sin waktu asar. Nalaw sin mga ulama dahil nga mga kalabihan sin adlaw Jumat, in adlaw Jumat yan, mamapasi siya pardusahan sin Muslim. Mamapasi siya pardusahan sin tau pardusa pa Allah subhanahu wa ta'ala bekatu tanyo. Sabab wairun pain manusia, in bukun siya adlaw-adlaw nagdurusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mata niya, simud niya, lima niya, tainga niya, sikin niya, in katan sing kijut kuhibal niya, aun sadya sumagga, atau akan sumagnat sallaun sin syara mahinang niya rusa. Kung ini mapakpak, bang siya makasujud na isa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hariwayat ya Abi Hurairah, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibat al-kaba'ir. Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in sambahyang 5 waktu damit yan in adlaw Jumat iwan isablongnya sin Ramadan pa Ramadan artinya in sambahyang 5 waktu in sambahyang subuh, paluhul, paasar, pamaghrib, paisya, 5 waktu. Haut niya yan, magdusa intaw, aun mga pardusan sintaw. Naring ha sambahyang subuh, pabulat maynat, aun kabakan sintaw rusa. Bang siya magasambahyang luhul mapakpak. Haut sin luhul iman sin asar, aun naisab kabahakan ini malanggal niya pardusahan pa Allah Ta'ala. Bang siya magasambahyang asar mapakpak naisab. Damikian pamaghrib, paisya, bihat tu nasadjen tiap-tiap adlaw bang hisujud mura pa Allah Subhanahu wa Ta'ala pakpakunda sin Allah Ta'ala ingkatan sim pardusahan mo hibutang sin Allah Ta'ala hatem bawa iban sinaabaka bang kau rumuku sumujud matanak mapakpakin katan pardusahan. Damikian in Jumat paadlaw Jumat hangkapi tu in pila adlaw maka wak pardusahan imanu si arendun bang dumagpak na isabing Jumat hikaro pakpakun na isab sin Allah Ta'ala pardusahan 5 bay. Damikian in bulan Ramadan sin patahun ng 5 bay pabulan Ramadan hasusungun ini aun pagka magkalanggal si manusia dusa pa Allah Subhanahu wa Ta'ala bang dumagpak na isabing Ramadan sumuno pakpakun na isab sin Allah Ta'ala mga pardusahan sin ipon niya sin mga bulan 5 bay. Damikian bihad tu nasadyan kahalan sin mga manusia
bardu sakitan yu pa Allah subhanahu wa ta'ala, pakpakunda sin Allah subhanahu wa ta'ala mga pardu sahanyan apabila lumayo dari ng mga pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy ninding ha mga kalabihan sinadlaw Jumaat na law sin ulama bang apabila rumagpagkato tani adlaw Jumaat atawa in ikaw iabutan pa sinadlaw Jumaat hakabuhi sin kita niyo aun mga adab labi afdal hihinangun sin kita niyo bang dumatungin adlaw Jumaat sa mulya si hatiap-tiap mulya biya sin Ramadan bang sumudin bulan Ramadan puas ding ha karak sin Allah Ta'ala kawajiban kadu tanyo in pagtangka sin uhaw hapdi iban sin syahwat ha adlaw sin Ramadan wala sadya kauriyaak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala magtangka sin uhaw hapdi na sadya iban kailo sin nafsu ri mo na mahinangin kabayaan mo ha adlaw sin Ramadan ini tutungbasan sin Allah Ta'ala in amin pagtangka sin ikaw, sin nafsu, iban sin pag-inom makan, bukun sadya hati tundakan kayo sin Allah. Aun mga adab sin Ramadan, in subay ko magbasa Quran, iban sin patawrong min dua mo, iban sin patawrong min sujud mo pa Allah kasunat-sunatan, iban sin tahajud niya sin dum sin Ramadan, iban pa sin kaiban mahinang mo sadak ka, iban sin nasihat, iban sin uno-uno pa ibadat. Damikian adlaw Jumat aunday sab adab. Aunday sab adab mapatut hinangun sin tiap-tiap muslim hadlaw Jumat. Hadlaw Jumat. Daing mga nasabot sin ulama in afdal hinangun sin muslim adab hadlaw Jumat pangulya hinia sin adlaw Jumat karena miulya sin Allah Ta'ala serta hinang pa sin Allah Ta'ala adlaw pagkugkuyak, adlaw haylayain, adlaw Jumat pagkatutan ni muslimin amin mamassa kita niyusin surah law sin ulama alif lam mim tanzil amin suratus sajadah surat as-sajadah amin in surah ini pagbasahun sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha adlaw Ramadan, ha adlaw Jumat, hasubun yan. In suratul sajadah, iban sin suratul insan. Amin hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Ha riwayat di Muslim, dan kan Ibn Abbas, law niya in Nabi sallallahu alaihi wasallam in kaunan niya, bang dumatung na adlaw Jumat, in subuh sin adlaw Jumat yaun, pagbasahun sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sambahayang in suratus sajadah alif lam mim tanzil amunin sajadah iban sinambuk surah hal ata ala al-insan amuin dua surah pagbasahun sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bang muasubuhun unin pahala niya bang maita amuin madaran pagbasahun hadlaw Jumat in ini sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pagbasahun niya hasubuh sin adlaw Jumat in pahala niya di na liuhan in siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in tiap-tiap huruf sin Quran dihilan kau sin Allah Ta'ala hambuk pahala lipatun niya pahangpu sambil palipat manglipat bang yanong wat sabin in suratus sajadah bang basa maka surga matarang bang kau mamassa sin Quran syumapaat kay min Quran hadlaw kiamat. Sain kita niyo imikot atawakan lang tasimingod ha Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagbasaw niya subo sin adlaw Jumaat magbasa siya sambayang sin ini sajadah iwan sin hada ta'ala insan. Bang muri mabasa ha subo arakana mag-imam ko sa masjid na abutan kau isab sin ini mata suka bang di mabasa ha pagsambahayangan subuh kalu mabasa sin kita ni mapos ni sin subuh misan dakuman magbasakan ya kannya damik yan in adlaw Jumaat long sin ulama
afdal hatiap-tiap muslim pataurunin salawatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian dia sabindumnya. Hariwati Aus bin Aus. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam min afdali ayyamikum yaumul jum'ah. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam insa afdal lalongnya adlaw. Hamanga adlaw maglabay hakabuhi niyo amunin adlaw Jumat. Fihi khuliqa Adam. Adlaw Jumat in waktu kapapanjari sinallahu ta'ala kan Adam. Wa fihi qubit. Demikian adlaw Jumat daisab in kawapat sin Adam kimukdan. Wa fihi an-nafkha. Demikian adlaw Jumat daisab pajatuhun sinallahu ta'ala in paghuyup sin sangkakala sin malaikat mapulaog mapkanat iban sin dendun adlaw kiamat magtagna. Paghuyup sin sangkakala. Wa fihi as-sa'iqa. Iban hadlaw ray sabiyaun mapangsaning kataan sin manusia. Mapatay long sin basa mapangsaning kataan sin puyup saja sin sangkakala. Nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akthiru alayya min as-salat. Lang niya patauran yulong niya in pagsalawat niyo kaku. Sabab long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bunal tudlong yang salawat niyo yan dumatungdan lang yung mereka aku. Long sin nambuk sahabat ya Rasulullah. Wa kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad urint? Au balit. Long niya ya Rasulullah. Biadin palongin kaabot karatung matun kaimu. Sin mga salawat na mo sin ini kawati niya nawapat na nabiya na mapuput na imbaran mo magbalik na pabiya sing inasil niya. At niya nakuan na uno pen karunguan mo uno pen dumagpak matun kaimu. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kita in panganal si mga sahabat in Rasul sallallahu alaihi wasallam di na rumagpak madtukan niya in salawat sin mga umat niya sabab na puput na imbaran nagbalik na pahinasil mahinang nabi sing kainatag na hati niya ini babunbun menang nalupa atau akan long niya mapuput na imbaran mo magkatunaw-tunaw na imbaran mo. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah azza wa jalla qad harrama 'ala al-ard an ta'kula jasad al-anbiya alaihimus salam. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bunal tudlong niya in Allah subhanahu wa ta'ala hiyaram niyana hagumi in kumaun humalal habaran sin kanabihan subhanallah. Hiyaram sin Allah ta'ala hagumi in kumaun habaran atau humalal habaran sin mga kanabihan. Bima'na in jasad sin kanabihan dengkan Adam alaihi salam dagpak para Rasul sallallahu alaihi wasallam in baran nila preserve buhi dah yaun dah buhi day para nasadja mahunit kalutun iban maglawag kita banghaunin jasad sin kaibanan kanabihan buat malainkan in jasad sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil paadlaw ini tiya tahu sin Allah ta'ala yaun Madinah yaun dan nakapipikit in kubul niya piag kubulan kaniya amin bay sin asawa niya bilik sin asawa niya hakid ding sin Masjidil Haram Madinah. Nakasud sadya undeng halikusan sin masjid sabab di na makajari pindahun inbaran niya reng haunu siya nakubul haunu siya kiubul sambil nakapag abay iban sin Abi Bakar iban sin Umar karena iaun in kanungnungan nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam wala na isab iyagad wala na pindah in dua sahabat dengha kubul nila harag sin Nabi sallallahu alaihi wasallam piaunung na sila Rasul sallallahu alaihi wasallam. So in Rasul sallallahu alaihi wasallam bangta kita unin hadith hati ni imbaran niya yaunda
wala da natangkog sin gumi, iban sin mga ud, iban sin unupay mangungutkot, iban sin unupay hati niya makahalo simbaran sin Nabi sallallahu alaihi wasallam karena buhi da siya bang mubiya para sa hanun. Sabab di siya halalon sin gumi. Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla harrama ala al-ard an ta'kula jasad al-anbiya alaihi wassalam. Bunal-bunal tu din Allah subhanahu wa ta'ala hiaram niya na hiaram niya na hagumi. Iban sin unupen luon sin gumi. Iban sin mga insects halom sin gumi, iban sin mga mangungutkot halom sin gumi. Hiaram sin Allah ta'ala kanila katan in amin umulimang pajasad sin kanabihan. Jasad sin kanabihan bima'na in kanabihan na kauna rin nga Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil paadlo ini wala pahati niya na pupupudimbaran day para nasadya mahunit mo batukun iwan tiapok na yan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hariwayat ti Bayhaqi nalogis niya kitab niya nasabot lang ni Anas bunal-bunal to din Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam akthiru as-salata alayya yawm al-jum'ah wa laylat al-jum'ah faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam patauran yulong niya ang salawat niyo kaku hadlaw sin Jumat iban sin dum Jumat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sabab long niya hisiyusuin maka salawat kaku maka minsan salawatan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala makahampu. Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Amoy ning kalabihan sinadlaw Jumat. Mga adab patut hinangon sin kita ni. In magbasa sin suratul sajdah, iban sin suratul insan, iban sin magsalawat patawrun para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damik yan deng ha mga adab adlaw Jumat hari pakauhati ni pamasid hindi manghapoy-hapoy maglisin-lisin iba sin magpaigo sabdiakan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ghuslu yawm al-jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in pagpaigo adlaw Jumat wajib siya tiap-tiap amin sangput usog babae. Iban long niya sinamin maglano siya sinipon niya. Maglano sa sinipon niya, tini magsiwak banghasaman sin sila. Habiyaon bangaon siwak ta magsiwak, iban sin kabyaksan sin kita niyo. In mag-toothbrush pagyanon iban sin namin toothpaste niya. Karena maglano. Iban deng hamang adab niya. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ay yamussa tiban in wujid. O in wajad. Iban subay siya long niya hati niya ini sumapu mahamut atau wala na mahamut pabaran niya bang aun lang niya lana hamut niya. Hati niya in adab hadlaw Jumat magpaigo iban sin maglango sin ipon simud iban lang niya sin maghamut-hamut. Wala na to siya butin subay badyo mo iyang pa ayang pa iukab deng halom sin silupin atau iyang pa biniring hatinda way in siya but din ito bang man siya malisin iban in Muslim mahamut malisin habaran niya. Naring ha mga adab sinadlaw Jumat in subay kita niyo ini mamas sa suratul Kahfi. Sabab nasabot si Abi Sa'id al-Khudri law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara suratul Kahfi fi yawmil Jum'ah adaa lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hisiyulong niya in makabasa suratul Kahfi haadlaw Jumat dihilan na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sahaya pasahayahun kaniya in iyadlawan niya rin ha Jumat yaun pa Jumat dumatong. Jumat yaun, pa Jumat dumatong haut niya yaun,
pasawahun sin Allah subhanahu wa ta'ala in adlawan niya. In maksud deng ha mga pasawahun arakala ampunun sin Allah ta'ala in mga pardusahan sin ikaw ha adlaw yaon. Haut sin Jumat pa Jumat. Arakala parayaon sin Allah ta'ala in parasahan mo deng ha Jumat pa Jumat. Arakala ubatan sin Allah ta'ala in sakit niya na namuring ha Jumat pa Jumat. Arakala parayaon sin Allah ta'ala in pag-usaha mo rin ha Jumat pa Jumat. Iban sin uno pen barakat niya haut sin Jumat pa Jumat. Amin din ha mga dakan ka tutan yung sinagama Islam. Iban din ha mga kalabyan sin adlaw Jumat sarta adab adlaw Jumat patut suway na tuhinangon ha kakausan. In amin atin niya subay kita niyo ini long simba sa anggalis early pa masjid. Supaya makapagdikir ha masjid, makapag-istighfar, halam sin masjid. Hari pakauhati niya, amuin, ini kaunahan sinamin ini khatib, makasakat patasin mimbar. Sabdeng ha mga nasabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hariwayat sin Abi Hurairah long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ightasala yawmal jum'ati غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. Hisiyo sulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In makapaigo ha adlaw Jum'ah. Paigo naka ini junub ampa siyalong niya miuna na pa masjid in sa kaula-ula biya siyalong niya nakapaghurmat, nakapagkurban, nakapagsadakah law niya unta. Nen lago sinunta. In halga sinunta labi deng sin mahal ga deng sin ini sapi di kato. Di kato special na hipaghurmat mo hataw, hipagsadakah mo hataw, hipagkurban sin kita niyo pa Allah Ta'ala. In sapi sab malaggo amoy ni mahal ga kato. Na mahal ga in unta deng sin sapi. Nalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biada siya law niya nakapagsadak bang sadakka, biada siya nakapaglabot bang naglabot, biada siya law niya nakapagkurban law niya unta. In halga sin makatemprano ka pa masjid. Nabang law niya nakakadto ka pabukun na biya sin temprano sin panagnan waktu ikaw hikaruwa. Biya da kau isablong niya sin naka panghurmat, nakapagsadak ka, nakapagkurban, long niya sapi. Tani malago-lago pa. In sumuno waktu, pos deng hamin hikarwa, in hikatu niya long niya bang kau nakadto pa masjid. Amin hati niya, ini hikatu zaman na kau sinamin bang mo level o nin level, biya da kau isablong niya nakapagkurban, nakapagsadak ka, nakahinang marayaw, nakasumbay, kambing. Nalongin hikaupat niya, biya day sabkaw sin nakahurmat, hati niya manok. Na in hikali maring hayat tu, ando mababa na, itlog da kuman ini kapanghurmat mo hatao. Ikapanghurmat mo hatao. Fa idha kharaja al-imam, hadaratil malaikatu yastami'una adh-dhikr. Apabila longnya, gumawa ng imam, yaun na masjid, sumagat na patasin mimbar, in mga malaikat miig na rin hapaglistahan. In mga malaikat miig na rin hapaglistahan long niin yaon sin nakauna awal waktu long sin basa ilukis si malaikat biya da siya nakapag kurban pa Allah Ta'ala ibadat unta. Naglilista yung malaikat. Hikaruan niya long niya yaon hikarwa simud atau hikarwa zaman na nakaunan niya tulong niya malukay-luwaring ka niya in yaon long niya ini kuan sapi. In simuno yaon long niya ini kuan, ini kambing, in simuno yung longnya, ini manok, in hikalima yung longnya itlog dakuman. In itlog dakuman niya, tumasok ng imam atau kanin khatib, makasud pa masjid at sarta sumakat mimbar. Bang simud ng khatib palam sin masjid, simakat na mimbar, tambulun na sin malaikat, in amin hati niya lilistahan niya, am pasyalimin kud dumuhog na sin khutbah. In simud, dan kato tan yung pamasjid, nag-ukhutba ng imam, nag-ukhutba ng in khatib,
di na kau makasudeng ha mga liukis si malaikat yaon bonus ha mga tao si mood early palom sin masjid. In kay mo in makamu Jumaat dakuman. In sila yaon aun pa bonus kanila sin Allah Ta'ala iwan pahala pa sin Jumaat. In kay mo kailo pahala dakuman Jumaat. Aun parengka to taniyo tuod na maglalay-lalay ha masjid. Sab maliso dumong khutbah in kartun niya rakuman sambahayang. Amin yaw ning imam nagdurwa abyan ha atas pamimbalan Allahumma gfir lana dhunubana. Pagdungog niya baw-baw ang pamag-usos magail ang parumakan pa masjid. Sarang pagnog sin imam imyan dakman ni imam istaw wastaqim. Sumud na siya pasahapan ang pasimangat magsambahayang. Launta di na isab siya sumambahayang 4 rakaat ganti amin kantian niya pa 2 rakaatin hutbah wainad to. Sebab in ulama hukuman sin ulama asyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hisisin makaabot hati ni hangka rakaat sin Jumaat hasambahayang 2 rakaat sin Jumaat iabutan niya pa Jumaat. Iabutan niya pa Jumaat. Nabi din nabang isam nakaabot sin panag ng takbir sin imam. Atin nakabot pa isab siya sin amin ini sambahayang Jumaat nari na niya kan tiyan in khutbah yato aun mga kaiwanan magyan natin naway siya nakaabot sin khutbah so sumambahayang siya 4 rakaat ada di isab sab iabutan niya pa isabin sambahayang Jumaat pa isabin na in pahala niya amura kuman kulang na sabaway siya naka inidong sin khutbah bihatin kahalan sin para kala sin Jumaat. Mga palangguan hagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. In adab, iman sin kalabbihan adlaw Jumaat, subay pagmuhut-muhutan sin kita niyo hinangun hakakausan, iban mulyahun sin kita adlaw Jumaat karena dihilan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw mahabarakat, daing adlaw sabto iwan sin ahada pagtag-ipunan sin mga nakauna umat ding katutan niyo, siyuko sin Allah ta'ala Jumaat ha mga muslimin. Lagi dihilan niya pagka bonus din doon saat bangun siya kasabuhan mahabarakat siya lasarta mustajabin doamu hamin sekreto waktu yaw subay na tunamik yan itunay in adab sinadlaw Jumaat karena inadlaw Jumaat kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala paunun niyaroon ha mga muslimin law sin Allah subhanahu wa ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala iban long niya paglumba-lumba kamu pakampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala ring hatuhan ni Rabbul Alamin iban sin tutungbasan niya kanyo surga maluag pa rin sin 7 lapis langit iban sin gumi in mga pakaradjaan niyaon amin tutungbasan niyaon hibalik sin Allah ta'ala pa mga tao nagmabuka kaniya. Dengan dalamnya tu makamasan kalasan in domini bangmayan papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala bangmayan kailo in manitu patumtum iban sin manitu nasihat yattu magmumpaat katutan yu labi-labirin hawabaran sin kami bangmayan aun naput sin kita niyo manitu misan tiu dakuman hawala panagdatungin karu pagin hawabaran sin kamu nagjajaga kailo ando bang man papagbarakatun sin Allah ta'ala indungdung niyo harum ini ima sin kaiwanan dum amin aun suku pagnasihat sin mga kaguruan sin kita Nuria TV station hani Darul Islam insyaallah subhanahu wa ta'ala na in mga yattu aun maput sin kita niyo kailu adab hadlaw Jumaat ima sin unupen pahala ni mahinang sin kita niyo ando kailu in Allah subhanahu wa ta'ala amuin nagjajaga sin mahinang sin kita nyo ibadat karena tutong basan niya bang mayan murah-murahan kamu halaw sin lasig iban sin kasay iban bang mayan kamu dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala barakat kabuyanan sin kamu iban sin akabuhi niyo iban tumbasan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kasurgaan niya insyaallah subhanahu wa ta'ala demikian ipasampay na mo in salam dua sin kami pagkataw tayo manguran haku ahula katan doon na hamak ka iban sin ha Dubai iban sin haun pa binaybayan demikian din di ha ini hula sin kita ni Philippines labi-labi halom sin ini Sambuanga Peninsula
iban sin iabutan sin ini cable sky cable insyaallah. Na insyaallah salam doa pa kamasan kato temang uran kaburuhan sin kita ni alam sin daerah. Murah-murahan lumayan ini papagbarakatun sin Allah taala in kabuyan sin kita ni katan. Bang mayan halau hanug hara sin Allah taala iban sin hamung haya in kita ni mag-agama in mga ini dihilan kita ni sin Allah taala kauyayaan na pag-agama nato insyaallah. Bang mayan ma-implement sin kita ni din uno-uno paindakan sin Allah taala ha kakaus-gausan iban diri lan kita ni sin Allah taala kaus iban kasay bang aun niya na sin ginhawa sin kita ni bang mayan inyat to amin tangsun sin Allah taala ring ginhawaran nato karena supaya ikakusog kumusogin ginhawaran sumujud pa Allah subhanahu wa taala magtagipon kaniya. Salam doa pakamaasan sin aku kalasahan wala nagbabati laul hatiap-tiap dum iban masyaallah in TV niya kailo di akong pagkakantian channel ang bukon ni Tawli Islam na sadya nagturong nasihat mas kumulya kalasan ko inaon ko yan na baliwasan masyaallah antaji pangman kamu murah-murahan kita ko kailun dayaw niyo kita na mo in amin pagmurah iban kita na mo in atin niya ini lasan niyo kamu iban pa mga kaguruhan na mo ando murah-murah ni kamu bangmayan palanyutun sin Allah Ta'ala in amin pag-agama iban sin kabuyanan niyo insyaallah masing-masing support sin kamu baka anakan niyo iban sin mga pakaguruan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Salam dorong kaniyo duma kita ni Allah subhanahu wa ta'ala lumayan murah-murahan in Allah subhanahu wa ta'ala ampun ni katan si perpusahan na to. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dhunubana jami'an ya rabbal alamin waghfir dhunuba abaina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.